Malalau mali e ahau e ki moe lele e tonga kotoa whiawhia ki taritari lele ki mo tolu. Ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisone tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Whakaha e he palemia o ku malu pe atongani i he whewhalau aki ki Amerika me ngai whanua Asia neongo i ngahi whita aki i he wā o Amerika i sileli mo Iran. Whamaone tongani mo i kautaha whawahapule anga aifet ki he alea pau tokoni tola Amerika e 5.3 miliona ta uono ki hona whakaivia e malu whakamea tokoni. Pea puke mo whakailo ai kau matapule e toko tolu loro tonga ngāwe taha e kau polisi ki he whaitoko na tapu mo e me atau. O kuta yepe ngahi tala noa kehe ana iangi pihe ai tau wakai ki ngahi o ngongo mihe mala e oe sipoti kai oma ai tu unga oe ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakaiki ki koau liliani polutele. Neongo ahono tāpu ni whakataimi e ngahi malae wapuna lalahi i he ngahi whanua e ni ihi i mamani tau te whito e ni ki he haha ke loto loto tupu me he tau moe wāwā kovi i he wā o Amerika i sileli mo Iran pia we si ai whewhalau aki he ata ai kakaito lahi kāku whamahino me he e iki palemia no pele whanua o i kai ke iai hawe sia atongani i he ngahi palani whewhalau aki ki Amerika me ngahi whanua e sia. Ka te tawakaiki he whakaiki ki mō senolita tui vai. I he whaike eke makehe ai o ngonga le te o Tonga mo e ki palemia, ne whakahai e no pere whawhanua o kumahino pe ai lahi ai tāi liili mo e puputu u, kai uhi kai tuunga hao mo e male whewhalau a ki he kakaitonga, ki he enau whalau atu ke ngai whanua i topure a ngā tupu me he whetā aki o kuhoko. Ka ok ikai hakaunga atongani ki ngahi tau ko e ni pe aku ata pe a malu pe whewhalau aki ha tātonga ki a whanua i to a pole anga. Neongo ia, o ke ai whale ki kakaitonga o kuna palani ki whalawat ki saute ale pea, o ke whapatapotonga pe ki whakatatari ki osi pe a mahino o ku osi pe a ta ofi ai tau pe a tok whalawatu. Ai malu apito pe e tau seakareta o tolu, ai Pasifiki. Pea malu apito pe whewhalau aki ki Amerika, pea mo Asia, koe o kia i whoki e tau whatokanga ki ni ihi koe ni o kuna whakaukau ki nga wholau ki he tawhako ni are pea. Pea o ku whai pe ai whatokanga. Ke ukapau ki hamo ngai palan ki mo wholau at ki ngai whanua koe ni, ki toi ki mohi tolo atu ka o lewa ko mahino i tuunga ko ki ai tau. Tau sea whoki he ngahi media me so solo ku kaupea mo i mai wakapuna ko i loa ko tupai i hono ohofi. Pea nei wesia pe whokpea mo e mai wakapuna ko i toha ai ko kata. Ki kai ngā tonga ko iai pe whakaamu ku nau malu pe nau. Nau whangongo pe ki ngai tūtūni ko whanua ke ko hi o hangi ko UAE nau whanongo ku tūtūni pure anga te nau fua nau tolu ai totongi kau takmamata no koto pe nau hotere. Ko hi ko kanseri ko uwaka totongi he pure anga nau whaloloa. Lo tonga nina te mea no pele whawhanua whamala ala ki he tuunga whita ake Amerika mo Iran i he mahino ko i ngā unu whamamani lahi peia o kupau ke hoko, ka aku mahino e wesia a mamani kotoa o kawai mo tongani i he tau ko e nio tau te whito ki hiki e koloa lolo mo hiki ai totongi koloa. Kai ke hok mahino me he lipo te ngai kautaha ngongo i muri, ai alu ke whalalahi ange ai tau i he wā o Israeli, Amerika mo Iran. Pia ko lipo te ai me Iran ai au ki he kakai e toko whitungiau walu whitu e ngahi mo ui kua mole e nau mo ui, ka wai kakai siviliane tupu me he whita aki ko e ni. Kua whamaone pule anga tonga mo i kautaha whakawaha pule anga ki hono whakapaanga o i whakalaraka ngowe pe aifed i he wike ko o si ki alea pao whakapaanga whiunga me tola Amerika e 5.3 miliona ke tokoni ki he konga tolu e polokalama ngāwe ma ai ngahi kolo ki uta. Ko e alea pao ngāwe tau eni e ono o ku whakatau mua ke whamalohia ai mateu tuuloa ki he ngahi whakatama ki. Whakaivia e malo whakamea tokoni mo whakalahi whainga māli e whakaekonomika ma ai kakain kotoa pio tongani.
I he whamatala ko tuku mai me he tale kita, whawheitu ai IFED ma ai whanua Asia mo Pasifiki, ko e ngā una tu e ni ki hono whakalakalaka i tōku i kolo ke nau malawa opole i ha whaahinga whainga taape te nau whianga ngai mo i au tatau pe me he whiririwa ke ea mo mōlia te ngā hinau nau mo mea mo uio natula pehe ki tō lahi o e ta e mau ngā we i he tōku i kolo ki uta o a ope ki hono whakapapao i he i kai whianga ngai i kakai ko i he tōku i kolo ki uta mo ngā hita au e whakalakalaka i kaha o ka ke nau toi whakalakalaka mo tō o māli e hange. E gau he polo kalama ngā weni a hono toka ngai kina i mauanga pe mau ngā we koe tau tōpō. Le liu fo o mo ha veteki anga tō loa ki hono whakatu loa e ātakai mo nau o nā tula. Koe tō kanga ai polo kalama ngā weni ke veteki aki e palopale ma atongani i he alu ke holoa koe me amo ui pehe ke whiririwa ke ea mo e kaweinga koe ki he tau tōpō i he lahi a he ta e mau ngā we. Te te whito ki e kolo ki uta. Ko e whakaamu lema, ke whakatūha ngahi ngā au e pē senta e to koni ki hono whakai ai e mo ui e tō tupu, pe ke whakai via honau iwi malawa mo whakalahi e nau ilo, ki a ngahi whakakau pe a whaunga te nau malawa o whakatuu, ke veteki aki ai pole o kunau whianga hangai mo ia. Ne whakaham he tale kita ai IFED ma ai ngahi whunua e Pasifiki, e nau tuku pā ke whakapapau i e tuu loa, mo e malo whakamea tokoni ko i hei tūku i kolo a ki hono whakahoko hangahi ngāwe e tokoni ki hono tau i e whiririwa ki oi ea. Ke heko tokoni tola Amerika eni e 5.3 miliona ngo whamahino mi he IFED ke nau tokoni a ki a tongani. Loro tonga ia koe tola Amerika e hongo 4.1 miliona e tokoni mai ai e ngahi hoa ngāwe whingai aki whawahapule a ngā mo whakawhito o. Ko e ngongo mo e mau anga tala o fie mau ke whalala anga. Ko ia o kumaho ingai ai whingai aki, mo ngai aki o e whaunga ngāwe to tonu ki hono tāunaki ko ia whamatala, mo toi whakapapau i ai mau anga tala ke mahina o kumo oni mo to tonu te lia ha mau e hoko i hatu whaki i hakau taha ngongo ha whamatala hala, mo ngawe aki ha mau anga tala loi, ta te whito ini i he ākenga fo o e teknolosia hono ngawe aki i he ngahi ahoni ko e AI. O ku whakaukai whisi a polokala maako ma kehe whikau aki eni, mo e ka ngani o kawatukiai ai toko ua me tongani i he whakaamu ke na malawa o whakahoko ai ako tatau ma ai ngahi kau taha ngongo whalata whunua tongani. O ku i suwa whisi ai a popua aho i he polokala maakoni o ne tuku mai ai whamuimui taha o ia koni. Ko i polokala māko wike taha eni i he malumalu o i polokala mga aue ai kau taha ngongo ai komsoni whakamawhalalea Piritania BBC ko Media Action. O glava mai ai e matao tau i he ngā weni me Piritania ko Flora Carmichael o ne tataki ai a koni ma ai kau whakawhawhonga o ngāhi kau taha whaingongo ke he kehe me i he Pasifiki, ka wai a Fisi, Vanuatu, o Tumotu Solomone, Papua New Guinea, Haamoa mo Tongani ai au ko kawat kiai whakataha mo Katalina Tohi me he le teo walfitu poinima. Lolo tonga i polokala māko koe ni o kia e ngahi whainga maari e ma ai kau whakawhawhonga koe ni ngahi kau taha o ngongo Pasifiki. Ke nā wako ki ngahi whaunga ngā ue o ngawe aki e he BBC, ke lawa whakapapau i a ngahi whakamatala koe au nau tuku atu i he ngahi o ngongo ai BBC. Koe taha whake ngahi pole i he ngā weni i he ngahi ahoni, koe ngawe aki koe au i teknolosia o AI, pe koe Artificial Intelligence, koe hi o kulawa i mea ngā weni ke ne wha o hangahi whakamatala, tā, video, peleo o ika i ke mo oni o hange ko ha whakatuu ha whakamatala i ha media whakasosiale ke hange na e tukuha ke e ha tako taha ai whakamatala o kuhanga likovi ai ka na ika i ke tukuha ke e taha ko ia ai whakamatala ko ia. Me tuku mai hala i tā o kuha i ha taha i ha wheituu i ha taimi na ika i ke ia iai. Pe tuku atu ha hiki tepi o i lea ha taha ngawe aki ai leo o i taha ko ia, ka na ika ike ni lea aki ai ngahi lea ko ia.
O fuwhatu tā maki ai taimi o ngawe akpeheni ai, kau hiko whakaau ke toi whainga taangi ai lava ke tāla ko ia ai mo oni mei heloi. Koe taha lewa i ngā hika vehinga ni whakatewhito ki ai ako koe ni ihe uraki aho, o whakamamawha i ai e Carmichael o whia mau ke oua e whalala ai whaingongo ki ha whaahinga whakamatala o kune mau ka pauna i kai kene wakai tonu pe whanongo tonu ki he mea ko ia. Ne pehea e Carmichael o whaamalawa peke mauhala e ngāhi kau taha ngongo e ni ihi ai whakamatala ki ha mea ni hoko pea kau hiko i kai ke nau ngawe aki ai ngāhi whaunga ngāwe mau inga koe ni ki ono toi whakapapau i oi whakamatala o kna wiku tupu atu ai pe ai ngāhi whakamatala hala ma ai kakai. O glahi pe whoki me ngāhi pole kehe ki he mao whakamatala ai ngāhi kau taha ngongo o kauheni e tuku atu e ngāhi mauanga whakamatala e ni ihi ha ngāhi whakamatala o ikai mahino pe o whakatau mua pe ke takhala i ai kakai pe toho aki i ai toka ngā ki ha mea kehe e whenga ke fufu i ai ngāhi moni mea e ni ihi. Koe whatangia le vai ai ngāhi kau taha ngongo ke whakapapau i maupe ai ngāhi whakamatala o kutuku mai, neongo ku hā mai miha mauanga whakamatala whakaofisiale pe whalala anga, o kui kai tuku ai hono toi wakai i whakalinei ai whakamatala ko ia, koe hipe koe whumahu inga ke whakapapau i maupe, o kumau he kakai o whanua ai ngāhi whakamatala o kumooni mo totonu. Ki ngāhi ka venga peheni e whakatawhito ki ai e polokala mākoni i he wikeni. Aia o kui ai whakaamua ni ihi o kukau atu ki he akoni, ke hiriangi ngāhi ako me whewaimahe aki koe ni, e malawa ke toi maala alangi ai ngāhi whaunga ngāwe mahu ingani, mo mahino ai ha ngāhi whakotuutuu, e lava ke tataki aki ha ngāhi ako tatau, iho nau taktaha kau taha whaiongohongo, mai ngāhi kau taha kehe iho nau whanua. Kai malawa ke whakapapau i ai to unga whalalaanga e nau ngāhi o ngongo o kutuku atu. Me suva fisi ma ai o ngongo ai leti o tonga kua o popua aho. O ku tohi ki tōangi ai ngāwe ai potu ngāwe polisi o ku whai ki hono puke mo whakailo a ki nau tolo ku nau kei mao ngāwe aki mo tu whaki holo e whai toko na tapu i tongani. I ene pehe ku kei hoko hoka tupe ngāwe taha ma kehe koe e potu ngāwe polisi ki hono tau i e whai toko na tapu mo ngāhi nau tau te laisini. O puke ai i wike kōsi ai kautangata e toko tolo. Pehe me potu ngāwe polisi, ne gauheni matapu le tau toro nima me kolonga ne puke i he ahua fitu o whepuli, lolotonga e ne whakauli i ha mea lele o whakatau pe tu whakia te whaitoko na tapu ki he kakai i tataka motonga. Nai toi puke i he aho tatau pe ai matapu le tau tolo hiva mi ma o whanga, o whilawe i pe moe matapu le mei kolonga, o whakailo ki hono mao moe whaitoko na tapu aisi me ngahi nau ngawe aki ki he whaitoko na tapu pe kemikale pule i. I he whaostinga lewa oi wike, ne puki ai matapu le tau tolua me i hou ma makatuunga me he whamatala ne mao o pehe, o kune tu whakia te whaitoko na tapu i he kolo. Nei ngāwe atu ai ngāwe taha koe ni o puke whakailoa me ngāhi me atau, ngāhi mahafu, nau ngai aki ki whaitoko na tapu moha paanga mahaloi ne mao me he ngāwe tae whakalaoni. Ne whakailoa ai matapuleni ki hono mao me nau ngawe aki ki whaitoko na tapu, pe he ki hono mao me atau me mahafu te eke ke laiseni. Ne ngoe ni o ku kei hoko hoka tupe ai whakatotolo me ngāwe taha potu ngāwe polisi pia e toki hā ai ni ihi koe ni i he whakamau a ngā amoyangi. O ku hoko hoka tupe tuku pae potu ngāwe polisi ke tau i a ngāhi koloa me ngāhi ngāwe tae whakalau i tongani o hange koe whaitoko na tapu mo mea tau. Koe konga hona whatongia ki tau hi e mau luta mo malu e kakai e tuku i kolo. Tau te whito eni ke tau i hono ngawe ake ngāhi nau tae whakalau mo ngāwe tae whakalau i tongani. O nea ngongo whakalota whanua e ke hawani ke ngahi o ngongo me mala e sipoti hoko mai a mō pia orie. Malo mo tau ki whilonga ki koe wakaini ki mala e o sipoti. O ku uteu ke whaari ale te spoti anterita tonga whiahi koia a Polynesia pe Polynesian Track and Field Championship in New Zealand. Whakatau ke li ponti me tokon Palestine o kautaha te rita tonga, whereti tui haramaka ki a ngonga e whareni, mateu teu a timi ki he whāwai whiauhi a pongpongi.
Nā ne pe foki ko Angelina Tupou e taf mala e pongpongi I he lere sivi he tolo mi te tolu ngea wai whāna whiwhine tau taha walo. E whiahu he whitu hopo tau taha no me I he korisko insalo te mo toko taha taha. Ngahi wahe o no sila pe foki ki whawhonga me I Tahiti. I he temle tau e whiahu lewa Eric tu iono ia I he tolo mi te tolu ngea wai pe ai whanau tangata tau taha walo. Kai no tonga ni o ku whiahu whoki I he whiahu hini ai ngahi whanua koia o Hamoa o tu motu kuki, tu walu, Tahiti, Hamoa, Amerika, kai pe whoki ki niwe mo tonga ni. Nei kamata e whiahu hini Hamoa he tau uawhe, ka koe talu me he wanoa taha no, ai motu hia mai hono whahau koe whiahu sporti a te rita e ka ngā Porinisia. Kai ke heu gen to Amerie ki he whiwhine tolo mea mamafa an tonga ni, a tamama tō ta whaiva pe mo ene timi I e whiahu koe au nau teo atu ki ai I he Trust Arena I Aukalani, New Zealand. Ko e wakailewa e ni ki he tu o ngā oe ea, I hono tuku mai me he wāwakai matangi a tonga I whamotu. Whahoko atu e ino ke le lenga. Malo e lau maare ho eki pa moe le rea tonga kotoa tai tai rea piki mo tolu ki he tau whakamatala ea. Tūnganti tau e ho e wa whākoe ka hako mai. Lahi ki alo maare pe o tonga, taimta tau e au au fia I ngahi taimi pe malawa ki aipa mo ngahi uhatu mo tō. I ngahi whitu pe e ni ihi. Hoko hoko pe pa moe hako hako ki he potahi ko I e whakatonga. Teriki tonga ia pe mo teriki toki lau. Nanga rewa ne wakai koe ki he imisi satellite koe aho ni mahino pe lahi alo maari koe ngahi wahi whanua o tonga I aho ni. Tukeha ngahi wahi whanua na au au fia I ngahi taimi. Ngahi koe wahi whanua koe ia Tongatapu pe mo e ua. Kana e lahi ki alo maari pe I he aho ni. Wai whoka alo tāmaki toka I he potahi koe ia whakatonga hi hifo o tonga. I he potahi koe ia teriki tonga pe mo teriki toki lau. Pea koe alo tāmaki koe niu ne omi e uho uha. Pe whoki ki he mana mana I kai ngatai koe hako hako ki potahi koe ia o teriki tonga pea mo teriki toki lau. Pene pehe o ku kei tuka toi pea whakatokanga hako hako pa pe whoki whareke ngai wakaiki. Tau te whito peni ki potahi koe ia o teriki tonga pea mo teriki toki lau. Ka koe aho ne nima koe ka hako mai. Koe alo tāmaki ulo tonga toka ki he potahi koe o teriki tonga pea mo teriki toki lau. E ngā unu hi foia ke ngā unu whoki lalo ki whakatonga. Ka mata ia pongpong pea mawahe e whai pea mo tau ngāhi potahi. Ka whai whoke tōkanga ko hiku alo tāmaki whou ke whakatoke lau. Eko alo tāmaki koe tene ngā unu whoki hongo niwa. Whafufua ke whao singa koe wike tene omha uha ki hongo niwa. Pea au e whai peki wawau pea moha apai. Ki he whakao singa wike sa pate. Pea pe whoki ke kamataanga ko ia o e wike kaha o. Ka koe whamtalaya koe pea me he pōni o au ki he pongpong ko ia a pongi pongi. E lahi alo maari pe o tonga I he pōni. Tukehang au fia ia ngai taimi hanga vai whanua ko ia Tongatapu pea mo eua. Ka e lahi alo maari pe ngai vai whanua o tonga. Mala pe keha ngahi uhatu mo tō mama ia ngai whitu e ni. Ka e lahi alo maari pe. Moko tahani fua ma whanaa ke pōni. E au ke maulalo koe tikiri e ua whaa ki Tongatapu pea mo eua. Ua nima ki hapai pe mo wau pea ua ono ki he ongo ni ua. Koe hawiriu pa mi he hahake pea mo e tonga hahake. Mere tahi e hongo fulu ke taha nima ki he kotoa pe ngai vai whanua. Pea upo ua noa he vai whanua koe ngoni wapa meri tahi e ua nima ki he potahi ko ia o teriki tonga pea mo teriki toke lau. Koe whamatala ea koe kia pongpongi e lahi ki alomaria pongpongi. Whaau pe ke au whia atu iha ngahi taimi pea malawa ki iha ngahi uhatu umoto iha ngahi whitu. Ki a pongpongi ke kotoa pe o ngahi vai whanua ko ia o i o tonga. Pea koe maalunga tahana fua ma whanaa ki a pongpongi au ke maalunga koe tikiri e tolu noa ki he tolu taha. Ke kotoa pe o i o tonga. Taimi ko ia o tahi e tau maari e tahi. O sua nima pe me walu he pōni pe a mahatoka ia. Te ua noe ke tolu a heng heng. Koe laa pe moe mahina. Hopo e laa I he 2 miniti ua taha ko ia. Ki he whitu he pongpongi ia a pongi pongi. Pe a hopo e mahina. O sua walu pa me whitu I he pōni. Pāsa koe whamtalai a hopo e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. Ka mata e pe me he whalaiti au ki he tō site koe ui ka au. Lahi alo maari e pe. Taim tatau. Malawa ki iai mua ngahi uha tū moto iha ngahi whitu upe ni. Pea moe fua ma whanaa pe koe maalunga tahana fua ma whanaa ke aho ni maka hoko mai ki Nuku'alofa. E au ke tikiri e tolu noa ki he tolu taha. Pea koe tau ngatanga pe ke aho ni. Malo pito aho mō mea mai. Ka mō mea. I no ke lelenga ia mo I tō ngā oi ea ka tau toi wakayangi pe he ke ngahi ulo I o ngongo. Praha e he palemia o ku malu pe atongani I he whewhalau aki ki Amerika me ngai whanua Asia neongo e ngai whita aki I he wā o Amerika I sileli mo Iran. Whakamoone tongani mo I kautaha whakawahapule anga aifet ki he alea pau
Tokoni tola Amerika e 5.3 miliona ta uono ki hono whakaivia malu whakamea tokoni. Pea puke mo whakailo ai kau matapule e toko tolu no tonga ngāwe taha kau polisi ki he whaitoko na tapu moe me atau. Moe kakatoi pea e ngahi o ngongo mo letio kai uma ai televisone tonga ki e howani mo whakaamu ne au taki kotoa ato pia ki loto whane kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines: Middle East tension pose little impact to travel safety in our region. Police arrest 3 men in truck-related crimes, and Tonga secure 5 million ba'anga from International Fund for Agricultural Development to support rural innovation and food security. We'll have these and more stories later on in the bulletin, together with sports to wrap up with the latest weather updates. Now for the stories in details. The Prime Minister has reassured Tongan that travel abroad remains safe, with the rising conflicts in the Middle East only affecting travel in that area. Let's take a look. Due to the closure of major airports in some countries around the world, particularly in the Middle East, caused by the conflict and rising tension between the United States, Israel and Iran, the Prime Minister Lord Fafanua has clarified that Tonga has not been affected in its travel plans to the United States and Asian countries. In a special program on radio and television Tonga, Lord Fafanua acknowledged the level of concern and confusion regarding the safety and security of international travel for Tongan citizens because of the ongoing tensions. However, he emphasized that Tonga is not involved in these wars and that travel for any Tongan citizen to overseas countries remains open and safe. Nevertheless, advice has been issued to Tongan citizens planning to travel to Saudi Arabia to consider postponing their trips until the conflict has ended and the situation becomes clear. Lord Fafanua also explained the current situation between the United States and Iran, noting that the conflicts of this global scale are significant developments. He said it is clear that the whole world, including Tonga, could be affected by the war, particularly through rising fuel prices and increases in the cost of goods. It is understood that there appears to be an escalation in the conflict among the nations involved, especially the United States, Israel and Iran. A new $5 million agreement with the International Fund for Agricultural Development is expected to help improve livelihoods and food security through the Tonga Rural Innovation Project Phase 3 or TRIP 3. The 6-year initiative aims to strengthen resilience to climate shock and natural disasters for about 35,000 people, more than one-third of Tongan population. Liliani Poludele with more on that story. IFED Regional Director for Asia and the Pacific says that the project moves beyond local development to address major challenges including climate change, biodiversity loss and rural youth unemployment. She says the goal is to ensure rural communities can not only withstand future shocks but thrive. Building on 2 earlier phases, TRIP 3 will focus on improving livelihoods and food security by promoting diversified crops, climate-resilient farming practices, and greater social inclusion. The project will also establish an innovation facility to help participants, especially young people, test and scale up sustainable solutions such as mechanization services, greenhouses, drip irrigation, digital tools, value-added products, and waste utilization. In total, IFED is providing $5.3 million in grant funding, while domestic and international partners will contribute an additional $10.16 million. And police arrested a 35-year-old man from Kolonga who was driving around the Tongatapu area, distributing illicit drugs to members of the public. He attempted to flee on foot but was quickly apprehended.
A 39-year-old man from Maufanga was also arrested during the same operation in connection with the incident. They were both charged with possession of methamphetamine and possession of drug-related utensil. In a separate operation, police also arrested a 32-year-old man from Homa on Saturday, where they seized firearms ammunition and a quantity of cash believed to be associated with illicit drug activities. He has been formally charged with possession of drug-related utensil, possession of firearms without a license, and possession of ammunition without a license. That is your local news for the hour. Sports is up next after this break with Pierre Ollier. Welcome back in sport. A group of Tongan athletes are taking part in the Polynesian Track and Field Championship in New Zealand this week. The Vice President of the Tonga Athlete Association, Feleti Tuihalamaka, told the radio and television Tonga Sports News this morning that the athletes from Tonga will be participating in a number of events. Angelina Tupou will begin her campaign in the 300 meters hurdle in under-18 women's division. The 16-year-old will compete with 11 other competitors. Meanwhile, Eric Duyono will participate in the men's under-18 division in 300 meters hurdles. Tongan shot putter Atamama Tutafaiva is leading our local athletes at the opening event, which will be held at the Trust Arena in Auckland tomorrow. Over 100 athletes from Samoa, Tonga, Cook Islands, Tuvalu, American Samoa, French Polynesia and Niue are expected to compete. The championships were last staged in 2016 in Papeete, Tahiti, and have a strong history with 5 editions since their inception in Apia, Samoa in 2000. And that's sports news. That is Pierre Ollier with the latest sports. Now up next, the latest weather update to be presented by Inoke Lilenga. Good evening. Welcome to Evening Forecast. Here's what we're expecting for the next 24 hours. Fine weather for most part of the group, with possible showers of rain for some part of the islands. Strong winds still persist over the southern waters of Teleki Tonga and Teleki Tokelau. And here's a look at the satellite imagery. We're seeing less cloud over the areas of the Niuas all the way down to Tongatapu and Niua, which indicate fine weather. However, there's some thick cloud bands lies over Teleki Tonga and Teleki Tokelau, and this indicate an active trough. This active trough here brings occasional rain, thunderstorms, and also strong wind just for the waters of Teleki Tonga and Teleki Tokelau. Therefore, the strong wind warning and small craft advisory remains in force for Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. For the next 5 days, the trough that currently lies over Teleki Tonga and Teleki Tokelau will continue to move southward and away from our waters. However, there will be a low pressure that will develop to the northern part of the group and likely to affect the Niuas as we head toward this weekend with some occasional rain and also thunderstorms. And we'll be moving down to Vava'u and Ha'apai for the end of this week, Sunday and also Monday next week. Forecast from tonight up until tomorrow morning, we're expecting fine weather for all of Tonga. Clear skies for the northern part of the group, for the Niuas of Vau and also Ha'apai, with some cloudy periods for Tongatapu and Ewa, but mainly fine. Minimum temperature for tonight will be dropped down 24 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, 25 for Vava'u and Ha'apai, and 26 for the Niuas. Wind from the east and also from the southeast for all of Tonga, 10 to 15 knots, then rising up 20 knots for the Niuas and also 25 for Teleki Tonga and Teleki Tokelau. Forecast for tomorrow, the condition will be quite similar. Will be mainly fine, some cloudy periods at times, and also some developing or isolated showers for most part of the group for tomorrow. Maximum for tomorrow will be reaching up to 30 to 31 degrees Celsius. Tide prediction. High tide will be at 25 minutes past 8 p.m. tonight, and low tide will be at 20 minutes to 3 a.m. early tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 21 minutes to 7 a.m. tomorrow morning, and moonrise will be at 28 minutes past 7
p.m. tonight. Wrapping up with the 5 days outlook for Nuku'alofa, we're expecting fine weather with also some isolated showers are also expected. Maximum temperature for the next 5 days will be reaching up to 30 to 31 degrees Celsius. And that will be all for tonight. That's Inokilelenga with the latest weather updates. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Middle East tension poses little impact to travel safety in our region. Police arrest 3 men in truck-related crimes. And Tonga secure 5 million pa'anga from International Fund for Agricultural Development to support rural innovation and food security. That's it for tonight. Thank you for your company. Good evening.